zdi, da... Spicy take, same spicy take imamo danes. Tisti, ki so fani VTuberjev, so fani sem vizuala. You won't believe it. Ko sem začela na Twitteru, X-u, ko sem začela slediti sem drugim za VTuberjem, sem bila tak, randomly sem začela, ko sem še artista začela followati. My Twitter explore page is full of spicy and not safe for work art. Vsakič, ko odpre, tako da mi je včasih kuj sram odpred, ko sem vuni na kavi z mojimi starši in mi je dolg čas in se odločim, bom odprla malo Twitter, bom pogledala in je prvi art je najbolj spicy, kaj mi lahko daš not safe for work. Še po možnosti, ki mama ali pa ata poleg mene sedi, da sem že tak... A se kdaj na tvojih krogih pojavi alternativni art, kjer Ashie Wolfe postane bolj Rule 34, if you know what I mean? So, surprisingly, I do wanna make more art od Ashie, da je bolj spicy tudi. Pa ne nujno, da si ti avtor, mogoče kdo iz tvojega community naredi Ashie Wolfe v kakšnih fanartih. Ogromno fanartov sem dosti prej dobivala, zdaj jih tako bolj poredko dobivam, ampak I'm always happy when I get it. Zdaj pred kratkim sem dobila eno, ko je remakala stari fanart v boljšega, da je zdaj taki karakter, kako imam zdaj. So cute, I love it. Oh my god. Ampak nisem še mi je zgodilo, da bi nekdo zdaj spicy naredil. Se mi je že zgodilo, ko sem še bila in gacha community, ko se je bil neki pedo je okoli hodil in je targetiral minors v gacha community. In tudi mislila sem jaz minor, ker minor tudi mi je pošiljal tisto, je poslal tisto... Dick pike. Basically. In sem zato naredila objavo tisto, hey gacha community, there's this guy going around, be careful. In zato, in ni videl sem jaz bila adult takrat, tako ker sem samo objavila tisto, warning, if you see this user, don't open the message, don't reveal the photos, don't do it. In isti dan se mi je zgodilo, da je, ne vem, če se novi counter naredil ali pa ne, da je nekdo naredil objavo o mojem liku. Prvo je bilo tako Ashie the Ugly, pa ne vem kaj, mislim bi third celo prek. Drugi slide pa so full tisto na cheap način narisali poops. Ashie the Sexy, pa tisti je pune blush, pa kak se že do temu obrazu, ko imaš ukaj gor, pa... Ahegao, ni? Ni Ahegao. To se je takrat zgodilo, sem bila tak tisto... Dangovi. I was so confused. Ta post it's still out there, by the way. Še obstaja. Oh shit. In sem bila tak, what the hell? I wasn't offended already, ampak sem bila tak... Am I supposed to be offended? En je naredil ena punca naredila pol objavo, tudi supporting me, it's like, this is wrong, celo objavo o tem, don't do this, this is wrong. This is not how Ahegao should look like. That's scientifically how to put it. It was a minor. It was sweet. Sem bila tak, oh, it's sweet. Zdaj, takrat sem bila tak malo tisto, please don't draw not safe for work of my character. Zdaj sem pa tak, I don't mind. Now you're old enough I don't to know mind. better. Že sama planiram, da bi taki art risala, so I don't mind, če mi kdo nariše, I'll compliment it. Zdaj se tako želiš rebrandat. Ima Ashie Wolfe kakšen bio, koliko je stara, koliko je visok, ker... I mean, considering da ni meje tukaj med karakterjem pa med osebo. It's the same age as me. Zdaj bo 21, tako jaz. To je že crnov za pedofil. Imam sicer neki limit. Če se še naprej s tem content creating ukvarjam potem, tudi v 30-ih, po 30-ih, bo še vedno, my OC bo ostal v nekih 20 letih. I want her to be like in 20s. Med 20, moče med 20 pa 25, tu nekje. Boš novega voice actorja potem. It'll be me, I'll just have a voice changer. AI voice changer. Jaz sem res, ko tvoj brand raste, potem pa potem že voice actorje lahko vsi proščaš. Mogoče niti ne bo rabljal, mogoče bo samo AI sprogramirala in bo AI... Ne, tako Mr. Beast, ko si je poiskal svojega doppelgangerja, ko je čisto podoben njemu, da dela lahko več kontenta. To je like, Ampak na tisto točko prej, ko je tvoj viewership še vedno pač pretežno ženski, sem dal pač to idejo, ko smo še govorili potem o fanartu, se mi zdi, tako od tistih, tisto, če že govorimo o pokvarjeni publiki, je verjetno tako, ko enkrat prideš do pokvarjene publike,
Je pretežno te pokvarjene publike ženske. Tako se mi zdi. Dango! To je samo, tako, I think the Fujoshi effect is like... Fujoshi, okay, I think that's real. Se tudi, ko gledaš na Twitteru, kot večino, kdo riše not safe for work art, je večino ženskih. Ja, saj BL. Se meni se zdi, kaj imaš ti shippinge. Ja, več je BL, kot pa kaj druga. Zato moram zavedno paziti, ker zato sem bila tako isto, should I restart, ker večini moje publika je minors. In če jaz hočem začeti not safe for work art, tudi spicy art delati, malo bolj adult one, in tudi začeti You will show them another world. Malo bolj mature content me tudi, tako ko se pogovarjamo, če kakšen dirty joke, ki throw in. Je problem, če imaš minors, ne moreš njim to ponujati, moraš paziti, kaj rečeš, ker you don't want to expose them to that, pa you don't want to get in trouble. Ali pa, Ashie, ali pa to ukviraš kot sex set. Zato če že objavljam kakšen spicy art, da ga bom zdaj objavila, ga bom na Twitteru, X-u objavila, ker tam vem, da nimam dobene publike od previous community. Pa se ne, zakaj bi v bistvu delala to neko mejo, se pač narediš še nek account, narediš na Ashie Wolfe, NFSS, veš. Ja, zato sem mislila narediti novi account glede tega. Zato sem razmišljala, če bi naredila novi account glede tega, da bi lahko imela posebej za to, pač ne povem njim. Pa tisti, ko vidijo, je hvala. Ne, pa tudi se tu če si linkaš, recimo, ne vem, imajo NSFS, not safe for work account, pa si daš samo link, tiska pač je dovolj star. Patreon. Če se naredim Patreon čez čas. Only something. Only. No, I wouldn't do that. Samo ventilatorji.